Okay, so díomh cardide agus fáilte rascaí an céad seachtain eile don teagas ar líne. Tásúla gom go bhfuil tú hain agus do chláán ceart go leor agus go bhfuil tú réad an céad seachtain eile don foghlaim sa bhaile. So tá muidir ras an seo ar an OneNote agus tá an féilear nua don seachtain seo mar an gcéad leathnach sa OneNote sin. So má tá tú a hain A agus hain C seo an amchlór don seachtain seo duit, agus má tá tú a hain B nó hain D seo an amchlór don seachtain seo duit. So béis fa déanamh na ceachtainna céine ach ag amana difriú. So ba chóir go bhfuil si bh gleanúnt amchlór na scoile, so go bhfuil B agus D ag tosú leis an ceacht seo ar an luan ó 2 agus go mbeadh hain A agus C ag déanamh an ceacht seo ar an bhairt ó 5 go dtí 2 Mar sóiltíomh tá na nascanna an seo hena féin, so seo an nascatí ceachta hain don hain B agus D agus an ceann céine do hain A agus C. Tá an bhfuir Microsoft ar Fallon sin freisin agus tá cúnamh sa bhreis a goibh ar YouTube sin an bhí seán atá sé bhgéisteach leis sin is. So má téim muid is seachtaí ceachta hain, tá sé go hána banúsach agus éascaniu be muid ag tosú leis an céad capital eile sin capital 11 becomes tú taisingel, so tá muid ag féchant ar airgid fóca. Agus an sin a méide tiilin tú agus na bailí tiilin tú é agus na rudí a canín tú leis an airgid a fáin tú go seachtainúil nó go míosúil sa bhaile. Má fáin tú é. So níos be muid ag léamh tríd an text ar leathnach 155 agus 156 in Viel Spass 1 agus be muid ag freagart na ceisna seo a leannas in Gaeilge. So just rud éigen táhachtach, just bigí cínse gohfuil an firm ceart á ranú a got do rang. An seachtain seáte bhí cúpla duine ó hain blina hain ag ranú an firm mí ceart agus bhí na freigraí garí measci sú. So just be cínse má tá tú A nó C go bhfuil tú ar an firm seo agus má tá tú a hain B nó D go bhfuil tú ar an firm sin mar tá daltaí difriúla acu. So ar chuid isteach chuig an form agus feici sibh na ceisteanna ónas go bhfuil iscuin cadatá tiide ar an le foghlaim inniu. So céimhéid airgid a fáin Carl in aig na seachtainna, so be Carl ag fáil airgid, céimhéid. Conas a caitheann Carl a chuid airgid fóca, so ceaníonn sé rudaí cad a ceaníonn sé. Cé a íocan as éadí Carl, so fáin sé éadí ba cé a íocan as na héadí. An sin be muid a géisteach le an net, cé chun minic is fáin sí airgid póca, so bhfuil sé go seachtainúil go léithúil nó go míosúil, agus cé a fáin sé an airgid Y. An sin conas a caitheann a net a chuid airgid fóca, so cad a ceaníonn a net leis. Agus an sin tá net ag sa bháil le haigh de sé an éire an bhfuil sin fear nó breig ach nuair tá tú creiceann le sin le chuirgí tic isteach sa bosca sin agus brú ar submit. Ok, le sin ráite is féidir an fécant ar seo. So becomes tú taisingelt, fáin tú airgid fóca. So taise, aine taise sin a mála nó a póca agus geall sin airgid. So becomen sin as an bríthir common sin teacht, but becomen sin fai. So fáin tú airgid fóca. Ja, ich bekomme Taschengeld, sin an freigra. Ja, fáim airgid fóca. Nu, nein, ich bekomme kein Taschengeld. No, ní fáim ein airgid fóca. So tá siad sin ag denmh an vox popi an radio. So is féidir le bhéisteach le sin sibh nu is féidir le bhleanúint a ráilumsa. So má tá tú sásta é seo a léamh i de éine a rá leat agus freagan na ceisna ar an bhfuirm ná duna go dearmid ar submit a bhrú agus má tá cabhar uamh is féidir teachta ras chuig an bhí an seo agus racha méid tríd na líní ceann na ní ceann. Ok, so líbe túthir. So na túthir is daoine atá géisteach leis an glár, so daoine a géisteacht. Guten Morgen. Heute sprechen wir über Jugendliche und Taschengeld. Okay, so Jugendliche, nie Kinder, itchen sin dini Auge. So auf Deutsch ist féidir leat an focail Jugendliche a úsáideach hibh an Auge. So just clúdaíonn sé beag nach gach duine in onad Kinder und Teenagers. Taschengeld, so tá sé caint faoi dini Auge agus airgid fóca. Wie viel Taschengeld brauchen Jugendliche? So wie viel céimhéid Taschengeld agus an bríthir brauchen. Sin bríthir de rud éigen ag taistal. So céimhéid airgid fóca bhfuil ag taistal. Ag taistal. Ag taistal, brunam. Taistal sin ar córsumper. Dermid jiji. Céimhéid airgid tá jiji. De daoine óige háit sú tag. So sin háite an tagge. So háite sin aniu agus tag sin lá so sa lá atá aniu an. An sin an ceist wofür, de céird,
do céirt brauchen Sie das Geld tá an hargad DJ or huja. Haben viele Teenagers ein Teilzeitjob? So Teilzeit. So Teil sin quid, Zeit sin agus job sin post. So quid ama post. Post the quid ama sin post part Aimsreha. So Teil sin quid nu part. So post part Aimsreha. Also, ruft uns bitte an. So rufen leis an révocal an rufen sin curgléach arn le a hol le verdol na rire und erzählt uns agus inis doen was ihr denkt cad a captainship. So an cé dinne et cai chur an gléach nach Carol. Hallo, wer ist am Apparat? So an focal sin Apparat sin an telephone nu an Tralav. Cé an Tralav, so sin an phone. Hallo, ich heiße Karl. Ich wohne in Bremerhaven. Okay, so das ist ein Galor. Wie alt bist du? Ich bin 13 Jahre alt. Erska. Und bekommst du Taschengeld? Agus fein tu, arrogant Foka. Ja, ich bekomme jede Woche. Jede Woche. So jede schon gach agus Woche schon schachten. 10 Euro von meinen Eltern. Oma Hishmahori. Und reicht dir das Geld? So reichen le shandati van shin is am will shin ni calculor am will shin galore arrogant a gut. So am will an arrogant shin galore dich. Ja, das Geld reicht mir. Ja, ta an arrogant shin galore dam. Was kaufst du mit deinem Taschengeld? So a rish tan fuckle now kaufen an shin. Shin an briher agus kada canien shin canig kaufen. Cad can into leis an arrogant Foka. So sin gramadach an Jacker agus Costa sin an tiisiil tuairthach agus be muidir denmh sin níos den níos seachtain seo mit dem Taschengeld. No, níos seachtain seo. Beidir seachtain seo. Ich kaufe Bonbons. Okay, Bonbons. Sin Milchschaum. So es fehlt Süßigkeiten oder Bonbons. Guthaben für mein Handy. So Guthaben sin an creid vasta. Dummo Handy. Na Handy, fecinn sin mar Handy, but sin an focail garmáise phone póca. So canny Milchshawn. Creid vasta nu jarvan creid vasta dummo ma own. Und Kinokarten. Agus Ticket Ficturelenne. Und Kleider und so weiter sin agus arella, agus Adi agus arella. Wer bezahlt die? Ke ichen, so bezahlen sin ich. Ke ichen as id. Agus dern steht, meine Eltern bezahlen meine Klamotten. So, an da focal sin Kleider und Klamotten, kilin sin an rud keine Adi. So, meine Eltern bezahlen, so ihr könnt mo Hishmahori as mo Edi. Okay, Karl, danke für deinen Anruf. Auf Wiederhören, auf Wiederhören. So, okay, Karl, germagat as an gleich, gediga clush mo jarisho, gediga clush arish wet. Okay, so ma feckin muj an Gaeilge nach ella, bronarm duni me sin agus arroise. Agus sin anete. So, an highlighter an seo. So, Tag, wer bist du? Kehu. Ich bin die Annette und ich bin 16. Bekommst du Taschengeld? So am Wein to arrogant Foka. Ja. Meine Mutter gibt mir 80 Euro Taschengeld jeden Monat. Okay, so nehmen wir kein Figak schachten, haben wir kein Figak Monat. So schön. Nicht mehr Gastration, actually. Come on, Monat. Januar, Februar, März. Sie sind die Monate. Come on, da fokus schon dann. Und was machst du mit dem Geld? Okay, so schon ein Struktur Dativ und Shinarish und ein Tischel Tor Hakarish. Kada Jennen to lesh on arrogant. Also, ich brauche Geld. So brauchen ich Tastal. So rinnemer schon ein Geld lanach. Ich brauche Geld für mein Handy. Dort mo own. Und ich kaufe mir auch Zeitschriften. So Zeitschriften sind Janta Gwen Kabajela Jack hat a Lamer Zeitschriften sind Irish Lauer.
is sparen. Okay, under the tree at spar. So sin sparen an bríthar Germánische gur sábháil. Sábháilm auch ein bisschen Geld. Now, even though my phrase sin, ein bisschen, píosa beag, a little bit, píosa beag, Geld. Sábháilm, freisin, píosa beag, airgid. Ich habe ein Bankkonto. So Bankkonto sin Kuntasbank bei der Sparkasse. Leis an Aontas Credvasta. So Credit Union. Wofür sparst du? Sparst du, Milischka? Cad atá tú ag sábháilte? Ich spare für unsere Klassenfahrt, so Tourist Range, nach Irland, go dtí éire. Das kostet ja viel Geld, cos níl sé lán airgid. Toll, ionach. Danke, Annette, auf Wiederhören und viel Spaß in Irland. Bitte, bitte, auf Wiederhören. Falsche, go dtí go cloise mar ríshaid. So sin na ceisna sin as béarla ach níomhaid ag bach lo siúd, cos tá siúd as béarla. So is féidir le bhanis dul isteach chuig an bhuiream agus na ceisna sin a ragart agus brú submit, má tá ceiste bit ormh seolalaí riomh fos cum. Okay.